Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyane of course nomuntu loyo takhulula hosi Nkomo Mr Post loyi nga ta hi khe n'wi linka of course na DJ Gift and then of course nhlelo la hi DJ Gift loyi nga ta hi khe n'wi linka of course na Hlawusikiza man so ka sungula of course ra ti tonena ta march mina no hlamala hi post le ka page ra Mr Post le way road me kwatise gift n'wina DJ Gift kwalani as you can see and then he posted yeah that cover so cover le vele vele hi yona ya DJ Gift hi ta hi nghena endzeni ka yona vele vele hi yona cover ya yena ya DJ Gift so mina was shocked Mr Post ya ri kona kasi na i khale yo wi khale ro wi anoka ni nga ri vulavuleni hi yona ku van'wana va ta ku he ni zonda Mr Post ku alo wi like he was not promoting the project so ku se hi le makumu se kona se yi posta ko so ngo Mr Post a redzi so personal ku hi side ra mina swa wrong ku se i posting ba swa wrong ndo mu kuma project nga ri ku phushiweni until the last minute swi kahle va kha va phushana tanihi swi va tirhisa ku swi na swin'we na mhaka leyi so mara swi kahle that he posted about the project yeah some few days very before you home I'm 29 go sala few days and stuff like that and then of course he came DJ Gift oh no very young ranga poster la Afrika Dzonga loko ndzi kotisiwe hi Yehovah 4 April 2025 very tani swi nga swi tivaka very updating previously la nga kombisa ku hayi wa va lava hi the 4th April i loko va challenge na mhaka leyi so yeah so very okay ya ka cover swi vona yaleyo ku hi le nyimpini DJ Gift i ta nyimpini swo ku ta ku hlaserile tani swi hayi even previously i ta ku hlaserile ma swi vona ku i le nyimpini va hlaserile vo DJ Gift va hlaserile ku yo leha a ka hana nchumu ka ha salangi nchumu tani ri swi vona kwalano hinkwavo va hlasela kwale ka le vo poison okay tani ri swi vona kwalano hayi khona cover yo yi kahle ya tani ri swi vona kwalano yi kahle yeah hi leswo of course ku tirhisa na AI hi leswo loko hi languta swona ku le henhla ku tsariwini ku DJ Gift tani swi vona kwala and then laha swi fanele ku phusha die dang so hi yona title track ya kona ya DJ Gift a hi ze swi tiva sweswo ku i project ya mixaka munhu i EP or an album hi ta hi swi vona sweswo track list ta kha yi ta vele and stuff like that so yeah it's good hopefully project yi ta ve kha yi ri kahle and this time around if fika a wina DJ Gift if fika a wina like in terms of his songs na the streams because loko u tlhaya a hluriwa ra vunharhu swi ta n'wi nyadya ngopfu hlawa manjeni hopefully swi ta swi ri kahle because ni vone a tlhatsa na yin'wana post la ni ta nga fatsala ku never featuring Sandlen and Musa Msecho as you can see kona swi kombisa ku i la ku ta hi ti flavor to hambanahambana this time around hloko na wa Musa Msecho as you can see so yeah ku increase competition ku tsakela ka mina hopefully project yana yi tiyini ku tlula ya Hlavu yeah swi ndla ku va ku na competition ku at least this time around va ku winena ku nga vi ku fiwa ku va ku ri 3 nota va yona mhaka leyiwa so hi leswo guys after sweswo vhele Hlavu kumeka kha delela as you can see la nga fiki vona Afrika tsala ku u na lucky shame u ya kuma mina wa ku basa so ka the 4th April as you can see a fika veka la image ya yena kwalano ya mina n'wanuna ni nge compliment n'wana na un'wana u vula ku i basini hi side ra yena mi ta mi kha mi swi vona kwalano ya ku timhaka tintsanana of course we also wrote another post la nga fatsala ku phusha die dang u ya hlamba ta fika the 4 a ni hi yona title ya kona DJ Gift phusha die dang se vera phusha die dang a hlamba swa kona ku haphisi hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe